баъди итмоми таътили тирамоҳӣ хонандагони мактаб боз ба таҳсил оғоз карданд. 2 рӯз мешавад ки мувофиқи барномаҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хонандагон таҳсилро дар мактаб шурӯъ намуданд. таҳсил ҳангоми пандемия бо риояи ҳатмии чораҳои бехатарӣ гузаронида мешавад. Ин тавсия шурӯъ аз оғози соли хониш аз ҷониби вазорат пешниҳод гардида буд то аз бемории сироитии коронавирус пешгирӣ карда шавад. Так, предложения какими бывают? Побудительные. Хорошо, садись. муассисаи таълими ғайридавлатии гимназияи Нур ягона мактабе дар ҳудуди вилояти Суғ мебошад ки барои пешгирӣ намудан аз коронавирус дар тамоми синфхонаҳо лампаи ултрабунавшро истифода менамояд. Ин лампа бо забони тиббӣ кварц ном дошта, ҳангоми бегоҳӣ баъди итмоми дарс давоми ним соат дар синфхонаҳо гузошта мешавад. баъди ба кор даромадани лампаи мазкур тамоми вирусҳои мавҷуда дар синф нобуд мегардад. از جانب ماموریت گیمنازی نقشه چهاربینی ها تهیه کرده شده از روی آن ترتیبی که از جانب وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی که برای روند تعلیم توصیه ها داده شده است از روی آن عمل کرده شده است. از جمله در وقت درآمدن خوانندگان یا اینکه شخصان بیگانه یا اینکه آموزگاران کسانی که به حدود گیمنازی میدونن طبی آنها چین کرده میشه از جانب طبیبان، هم طبیب هم همشیری شفقتی مؤسسه تعلیمی. این چنین در سینفخانه ها ما لامپه های اولترابونافش میگن یا اینکه با اصطلاح روسیش کوارتز می‌ماندیم که برای بی‌ضررگردانی سینفخانه بعد از آنکه خوانندگان بعد از درس جواب داده میشوند به خانه‌هاشان از جانب طبیبی مؤسسه آن سینفخانه بی‌ضرر کرده میشود. гузоштани лампаи ултрабнафш дар ҳар синфхона ки беш аз 30 ададро ташкил медиҳад идеяи муассиси мактаб соҳибкори муваффиқи кишвар Нурулло Усмонов буд. мутахассисони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ намудани бемории коронавирус истифодаи лампаҳои зидди вирусиро пешниҳод намуда буданд. соҳибкор муассиси мактаби Нур пешниҳоди вазоратро ҷонибдорӣ намуда тасмим гирифт ки мактаб пурра бо ин намуди лампаҳо таъмин бошад ва хонандагон бемамоният дарс гузаранд. این چنین با محلول گیپوخلوریدی ناتری نیز کار کرده بشود. در بابت تامین خوراک خوانندگان باشد ما با استفاده از اسباب‌های یک کرته آشخانه استفاده برده استادیم که با اصطلاح میگن لانچیک ها میگن و قاشق‌های یک کرته استفاده برده استادیم که و تامین خوراک در سینفخانه ها عملی شده است با مقصد رعایت قاعده‌های بهداشتی و فاصله باشد. дар ошхонаи мактаб бошад тамоми таҷҳизотҳои хӯрокворӣ тариқи маводи истифодаи яккарата ба хонандагон ва ҳам омӯзгорон пешниҳод карда шудааст. ин ҳам бо мақсади пешгирӣ намудани сироятёбии омӯзгорону хонандагони ин муассиса нигаронида шудааст. ҳадафи асосӣ пурра ва бехатар омӯхтани дарс ва баланд бардоштани дониши хонандагон аст. در گیمنازیا روند تعلیم با 2 زبان براهمانده شده است، یعنی صنف‌هایی که تعلیمشون با زبان تاجیکی و اینچنین صنف‌هایی که تعلیمشون با زبان روسی نیز عمل می‌کند. در مؤسسه تعلیمی 25 صنفخانه میباشد که 13 صنفخانه آن تعلیمشون با زبان روسی میباشد. یعنی امروز بنابر زیاد گردیدن طلبات مردم برای آموزش زبان‌های خارجی از جمله روسی، انگلیسی، امروز مردم می‌خواهند که فرزندشان یک چند زبان را در برابر آموختن زبان مادری این زبان‌های روسی و انگلیسی را چقدر آموزند. بنابر همان ما تصمیم گرفتیم که آموزش چقدر زبان‌های روسی و انگلیسی را نه اینکه در خود صنف‌هایی که تعلیمشون با زبان روسی بلکه در آن صنف‌هایی که تعلیمشون با زبان تاجیکی است آموزش چقدر زبان‌های روسی و انگلیسی برای آماده شده است. این چنین با مقصد در عمل تطبیق نمودن 20 ساله اعلان گردیدن سال‌های آموزش چقدر فن‌های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی در مؤسسه تعلیمی غیر دولتی گیمنازیای نور یک چند کارها نیز به سامان رسانیده شده. از جمله نقشه کوتاه مدت، نقشه میان مهلت تهیه کرده از روی آن عمل کرده استادیم که همین نتیجه ها بود که خوانندگان ما از فن‌های دقیق همه ساله در مقیاس ناحیه و ولایت جاهای اول را میگیرند.
муассиси таълими ғайридавлатии гимназияи Нур соли 1998 яъне 22 сол қабл аз ин аз ҷониби соҳибкор Нурулло Усмонов мавриди истифода қарор гирифт. Имрӯз бошад беш аз 500 нафар хонандагон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд ба таҳсили илм бо забонҳои русӣ ва англисӣ фаро гирифта шуданд. Барои ташкили мактаб, баландбардоштани дониши хонандагон ва муҳайё намудани шароити хуби таҳсил худи муассиси мактаб Нурулло Усмонов соҳиби нишони аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст. гузориши Мафнушкур ва Несим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.